जय जगन्नाथ। आज गोटे आइटम तैयारी हम मुग आलू कषा। तापी सब आइटम तैयारी सब जोगाड़ करदे आसन देखु। ये आलू अधा छड़ा अधा अच्छी कहीं टे धला टे कलर टे आसला देखा भल देखा चोपाटा रहा भल। पियाज अदा रसुण ये मसला अच्छी तेल तो पड़ी भात तो बही तेल पकई दी तातु बेलिकी ए सोरिष टे पकईवा। सोरिष टे पड़ो सोरिष पड़ो सोरिष फुटी आसला तापर आमर पड़ पियाज पड़ फुटण फुटीगला सोरिष फुटण सोरिषटा पूरा फुटी आसला आस्ते आस्ते पियाज पड़ पियाज पियाज टे पड़ पियाज टे पड़ला पियाज टे पड़गला सी टे ब्राउन तापर लुण टे पड़ो टे पियाज टा शीघ्र मेल्ट हो लुण टे पड़ला लुणटा पड़गला माने पियाज टा शीघ्र भी मेल्ट हो जाए। पियाज आमर टे आस्ते आस्ते ब्राउन हो गला आसलानी कलर टे आसीगला पियाजर पियाज नाली अंश टे न रही मसलाटा एमती बाग आसबनी। देखु पियाजटा ब्राउन हो गला आपर आमर गोटे लंका गुंडा मारदवा लंका गुंड ये मारदे कौन कि कलरटा भी दरकार पड़ो एमती नाली हो अंगा नाली हम कलर भी दरकार ना मसला भी बेसी खराब होनी। तापर मारदवा टमाटो टमाटो पड़गला पानीटा पकड़े कौन कि पियाजर नाल अंशटा ये हो टमाटा मारदे पियाज लंकार नाली अंशटा बढ़िया आसो। देखु पियाज को टमाटो कलर हो गला लंकार के नाल अंश आसीगला रहा टे झोलटा टे भल आसो। पकईदबा अदा रसुण पेस्ट अदा रसुण पेस्ट पड़गला अदा रसुण पेस्ट टे हो मसला टे भल कषी हो गला पड़ो हलदी हलदी टे
ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ସେଟା ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି ଆଉ। ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା। ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ। ତାପରେ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଟିକେ ପଡ଼ିଲା। ମଟନ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ କମ୍ ଜାଳରେ ସେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତାପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାସନା ଆସିଗଲା। ଥରକ ମସଲା ଫୁଲ୍ ଭାବରେ ହେଇଗଲା, ପୁରା ରେଡ଼ି। ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ମସଲା କଷା ସରିଲା ପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବହୁତ ଲେୟାର ପକାଉଛନ୍ତି, କମ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ପକାଉନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ। ଇଏ ହେଉଛି ଗରମ ଭାତର ପେଜ ମସଲାରେ ଟିକେ ଦିଆହେଲା। ପେଜଟା ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଝୋଳଟା ଖାଇବେ, କେତେ ସକ୍ସ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଉଷୁନା ଭାତ ହଉ କି ଅରୁଆ ଭାତ ହଉ, ପେଜଟା ବଢ଼ିଆ ଏଠି ହିଁ ଫୁଟିଯିବ। ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଗଲାଣି। ଏଥର ଆମର ଯେଉଁ ଆଳୁ ମୁଗ ଡାଲି ପଇଲା। ଆଳୁ ମୁଗ ଡାଲି ପଡ଼ିଗଲା ଜାଗା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟାକୁ ହେଇଠି ପକାଇଥିଲି, ଚୋପା ସହିତ ଦେଖାଯିବନି ଟିକେ ଭଲରେ। ସେଥିପାଇଁ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଇକି ରଖା ହେଲା। ଇଏ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି। ପାଣି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦିଆହେବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ବାସ୍। ଝୋଳ ଯେତିକି ରଖିବା କଥା ରଖାହେବ ଆଉ। ଯେତିକି ଝୋଳଟେ ରଖାହେବ, ମୋଟେ ତ ଝୋଳ ଟିକେ ଅଧିକା। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିନି ଆଳୁ ମୁଗ କଷା ଦମ୍ ଆମ ଆଇଟମ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଲ ହେଇକି ରେଡ଼ି। ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିଛି ତ, ଏବେ ଖତମ। ରେଡ଼ି, ଆଇଟମ୍ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ। ରେଡ଼ି, ଝୋଳ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ପୁରା କମ୍, ମସଲା ଅନୁସାରେ କମ୍ ଅଛି। ଆମର ବନିଗଲା ଦେଶୀ ମୁଗ ଆଳୁ କଷା ଦମ୍ ରେଡ଼ି। ଖାଇବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।